Dobrodošli svima na YouTube kanalu Od Kađuvadu. Od 1. odnosno 4. oktobra je Battlefield 4 beta dostupan. Upravo u ovom prvom klipu želim da vam pokažem neke prve snimke od gameplaya. Utisci su mi sasvim pozitivni, ali primećujem da će mi trebati još neko vrijeme dok se ne adaptiram na novu mehaniku igre. Grafika je naravno bolja, ali i zahtjevnija. Malo me još muči neke audio trake sada u novom gameplayu, ali nadam se da ću naći uskoro neko rješenje. I naravno, kao na svakom početku nove igre, fali mi neki veći izbor oružja. Ali za sada, uživajte. Tank. Pucaj ga. A gdje si nas? Pa kaži ti da... Ovo ništa sam postoji određeno vreme koje vam je potrebno da se napuni ponovo Da. Pošto vidim puni se ovo kao kada mi se skupljaju municije za tank. Scheiße, aber eigentlich hab ich gar... Hallo. Ach, guck mal, mir geht die... Hallo? Čujemo te. Čujete me, o legende. Gdje si Risa traktorista? Ovdje Gegi, ovdje Gegi je 24. Lepo nam ide kažu. Ti si admin, a Risa? Nisam ja. Pogođen. Jao, ja ga moraš. Ovo mi kuće nigra. Pogođen. Šta je ovo? Disablovan. O, evo ga da. Imaš metil, Gunner Risa? proximity scan. Da li imam? Spremnija igra. Kako Kako je? toperam tank onda, dođu vam. O, vidi, Dobro je, tank se ne može zaglaviti. Ajde. Idemo ovdje. Jeste skoro ovo put skine, kako izgleda kao neka igračka kockasta. Da, ubija, brate. Dobro. A recoil ako pucaš po 2-3 metra nema ga, ali kad počneš šamarat onda maksimalan recoil. Pa ovo ne može ni C4.
Kanešću između ovih. Dva. Jao, iza nas. Čekaj, Rista, idem po tebi. Dobar. Šaljem desno. Okej, ništa. Varim te. Čekaj, vraća se. Gotovani. Okej. Ispred nas negdje. Na krovu su. Može da se, evo. Još jedan. Mogu, aj vraća se da tvarim ovdje. Čekaj, poviše stranu. Varim. Heli. Čekaj, da ćeš vredi. Za malo da mu ubio, ne znam šta. Iza nas tank, pazi. Iza nas. Okreni se. U ovom klipu su sa mnom bili Kunda 79, Vice Stojčić, Rista Traktorista, JZ SRB. Kao i obično, lajkujte, šerujte, subscribeujte, pa do daljeg.